ene die ka de wom bia kyerɛ me. Oh, na edi be pa na me sie wo. Wo de bebe sie me da. Oh me. Adaminim. De me de sie wo an say, makoto Dawood 360 capsules. Ya manomo ama kane sisi ana mentimi nyina me na so no. Ese metimi yache nyina. Nanso nei wo me say. Wotumi gina wo na so kye mamani je. Oh, neje sa fe de ekwaye pa. Papa bi. Eni efri na ekwayi. Me ma Dawood 360 capsules. Empa me ho da. Ayem sisi mo asa ma me wife kura ni age e na tumi se sabro so ma me na akwaso ya wonim se ema eni mema nyina timi no mpio eje apemfo abatan eni obi a onyanya mfinhia dumiensa na enye Dawood fo ya na ye Dawood ointment wo mo na ye se nansan ya na wo complain waposo usisi eni ade yi ebi na me de twitwi ya wotisi ye yo se wo de Dawood ointment etwitwi na wo me 360 capsules ne ka ho dia oh na ye twi na memene we de twi na memene I twina memene what be bia so free say require mu enuom yenu enye na e wo pharmacies any chemical shops do do na mu wo de free 0244886437 and 020168717 adwade nkra toyi FD agietum Sika Krasama ya da Abraham Mfiman Raw Bank Limited Abba What's subribio Series binary Mfiman Raw Bank Limited in answer so your savings account go account current account business in hybrid account now one high interest savings account in a year